keteretan gandung dari Pak Sumarnon tinggal wong kudunya ada rimpian Gunung Sari diterbangi. Ayo wis bos. Aduh pasera si Andi sape malam pagi eyomber. Aduh pasera Pak Sumar tuan rumah tiket si Andi lagi orang agendang Athena sabar. Hei mas rebus kemas rompong jaja mana matun naidu make pena aduh toreo besekang mas bola pompong kiwada mon lakona tika hetina aduh ma ojen na baik mon ondem Pak Sumar sajen beretang. Aduh mak padang Pak Mul tiga padang abai ngalembak ya dana mata Teli mata terima nisa bila raja gaduh terceloa mau nitina tika terenangisa bila yajak anternoroa sore rebes parompong deje mona serena ma epena soro abos tretan Pak Mul nih kapongki bede men marena tika etina aku dan abang debasa dek dejaan sekarang putih aduh soro lupa pula ampun tak bisa kajaba pula pun mati terak pacer mak pote temor mon gerua bintang sobunang ajar jejer ale Asia tikai lencak temor seratin manter dadi juduna talon-tal main batu iya aku turun aduh main nalekan apa kalan lanjut saare nonton kan ale buruk nisa terketeran Pak Sumar maafi mani ngala minyak aduh pakabelar akhir pikiran siang malam ate mak nangis lamun ingat rasa tak gelak Batur Swanun
Atas hormatan Bapak Sumar Siti Asia, Ibu dampingi saudara kandung Bapak Mul pribadi ingkang sampun tindak dateng sasono pagelaran. Iya. Pola korang Pak Sumar, Pak Mul. Marin boleh ki? Marin boleh. Oh, iya. Ini serta apa ya? Jaibongan tak lajengipun jago tunggal sing duwe keamanan desa Pakel Kidul. Sopo Doro? Bapak kampung Tinarap pribadi. Bapak kampung Tinarap Pakel Kidul dalamipun anyangking ember kiwa anangan longgo jejer kangge tambah kangen Bapak kampung Tinarap. Sampan mudone samelu lagu favorit. Setelah ini sing di Juma Kliwon tanggal 29 bulan besar duduk manis sing duwe tebu sak meraan duduk manis dulu. Eka kending sampan Madura ya torakina dek tretan sateje ane sampan nanadu jangan mimik dulu. Monarena kampung Tinarap nikah bonga ber aduh tak kira ngate boleh mon ate anak kanak bedayu ampon tak ende duh tak kira kata mon boleh. Keterenale soro pakanin soro pege mak soro korong pikir naring genteng dikemak ngaposangin mon semangkin teka apolong hi
Suwun dhumateng Pak Kampung Tinarap ingkang sampun tindak dateng sasono. Jaipongan saklajengipun karena tiba giliran juga ikut serta terima tamu sing duwe Juma Kliwon di bulan Rasul. Sapa ndara? Aba Muslim Zainal, promotor Cinta Damai saking Meraan, sing duwe tebu 84 hektar. Bulan lemak tanggal lemak nembang lah.